Fis-sala ta' Tron fil-Palazz il-Belt, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker ara fil-kredenzjali b'saħħithom ta' pajjiżna li jirrispetta bisħieħ is-saltna ta' dritt u l-libertà tal-istampa fost l-oħrajn. Malta is defending truly European values that I would like to pay tribute to today. They are values that must always be protected and never taken for granted. They define who we are as people. They form the ties that bind us as a union. This means the respect of the rule of law, fight against corruption and crime, freedom of the press. Juncker kienet jitkellem fit-tmiem laqgħa li kellu mal-President ta' Malta, George Vella, il-President tal-Kummissjoni Ewropea li riesaq lejn it-tmiem tal-mandat tiegħu faħħar it-tkabbir ekonomiku ta' Malta u qal li dan jisboq sew dak fi stati membri oħra ferm ikbar minn pajjiżna. The Maltese economy is proving to be more resilient than most in Europe. In fact, it is projected to go faster than any other this year, 3 times to be precise. Fisser kif Malta hija l-iżgħar stat membru u tqalla lajxin lil bosta ċittadini. F'indirizz qasir iżda sinifikanti, Jean-Claude Juncker semma li żgħażagħ huwa faħħar il-vot 16 li daħħal il-Gvern, iżda saħaq li f'ġenerazzjoni tal-lum fejn l-Ewropa għandha diversi sfidi qudiema, rridu nisimgħu iżjed x'għandhom xi jgħidu iż-żgħażagħ. For the first time this year, 16 years old in Malta were able to vote in the national and European elections. Young people have considerable power here. But to truly empower our youth, it is not only to give them a voice, it is to listen to what they say. Juncker irramarka wkoll b'mod pożittiv dwar l-involviment ta' pajjiżna fil-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Hawnhekk ta' ħajr personalment lil Prim Ministru Joseph Muscat tas-sem qawwi tiegħu f'din il-kwistjoni. We need to find long-term sustainable solutions. I would sincerely like to thank the Prime Minister for having successfully forged a constructive dialogue in Europe and beyond. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea għala l-indirizz tiegħu bi kliem sabiħ fuq Malta. Malta huwa pajjiż li nħobb tas-sew. Inħobba tas-sew lil Malta x'titmani tajjeb, għala Juncker, b'referenza li kell bnin li jissajjar fil-gċejjen Mediterranji f'Malta. Intant iktar qabel il-President tal-Kummissjoni Ewropea ingħata l-unur ta' sħubija onorarja fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu fi grad ta' kumpan bistilla. F'ċerimonja li saret fis-sala ta' Tron fil-Palazz il-Belt, il-President ta' Malta George Vella assista għal din l-investitura u għamel indirizz. Il-President Malti faħħar il-Presidenza ta' Juncker li matula ħadmet bisħieħ favur politika soċjali u t-tisjeħ tal-edukazzjoni taċ-ċittadini. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.